Adopa so nyame ayi adom na onyame afna enso so o maba bedru hanomo a yebekọ yensem nsua eno so na yakai ye ho se kwasiada ne adwuada ye Valentine anti kwasiada de ye prepare ye ho ye family life ho hia ye nti nyame ayi adom am ya to yensa frɛ onyame afna we se onde yen emetwetwe nkomo afibia we se ne ya yono enti afiwe no baby edru ne se ye frɛ onyame afna wana obeka ye ho ene dia start radio yeso nti wo hwe se ne nkomo no kono a begiri ye se so opese usua bebra ekwasi adade ubetumi a sacrifice no asre osofo kwan se apampese mekutie me wadi mu ensem kakra na me de ehwese ne a awade no ne mayo ebekọ afa. So Sunday, that is the mysteries of relationship. Awade intasim bi omu. So the mysteries of relationship yenyina na betwa hia ewo my father's house say ewo danso man ekwan wo hona wo be so wa so obi kura say ne bibi enkoyie ne so obi wo boku and also kokoje ayarehwa. People travel and you can do the same thing. Say open ye nkwadia open ye nkwadia. Be sure say sound of the okay on the Facebook, all right? So thank you very much for being part with us. Ya bebompa and efe no ya she asie enran bibia enran nwumre medwendwene ho ebia na ye bedwene ho kakra. Nanka Joseph bit me a jai na yire Mary. No, every right is will be divorce, no, because well she ana so baba wa no hwe no wanyam. No se nkonkron na amanenye say. And I don't know my circumstance had be on mo be ka from the human point and shad danya de bia ye gitumusa. But ababa wana se menyem na nyima menyem no so be ne nkonkron nanyem. Hey, asembeni. Ba brantie Joseph was say, oye otineni ninti, for he being righteous man. When I drink so person big good ni yiri n'animu ase. Eti hono na me masimfu ano ewo. Yebompa. Yebra ene yawada yeda wase yede ho hye wonsem ijaya brabo ya kwentio ya namontio ye mesku kro ye juma ye ko ye drive na ye drive sopiti ye ko di bedi ne de benom ija ye hunyina ba wanim ene ya wada no pay ye srew se brana bedom ye ne beboa ye fi se wona ye boafo wona waba ene opoma ene chichi ye nwere nti ma wura chichire bi ento ye na busua ene ye na brabo mu ya wade akwentio mu de na wade agija de na wade asema ba ho de nkunyasie bi aba ho ayesa wade ne ye ego srew se bedom ye yura brana bedom ye ene day ene ya wade be ye busua bi ye beye busia biye beye abrabo biye de na dwena ye ne kesene ne de na dwene kamia ye se ase na bamu abukura wie. She doesn't know what to do, he doesn't know what to do. They have come to the crossroad of their lives. Will be our dear my or say this is the end of the journey. He couldn't maye yiremaye a banso maye. Oh God, I pray for your visitation. Senia baba we be a wa paralyze me din komo rade. I don't think me bompai. Was a bed na me maware. The bed na me nyaba. Rade safu nyina tie ne a. Aye wo na obetumi abemu. Me ye Owusu-Ansah me ntimi nya ho hwe. De mum de otimi ye ade nyina na aye wo Kristo. Timesro enede bremo na ma wo madwene ayekesere ne ma me bi se me mamiensa obi ntimi nware ye miwura menye den ya na medwene sa asem na meye wonom enso bi anso me ntuda
ti Awurade emmoa me Awurade boa saa maamefo nyina ene agyanom a wo momma entimi nya awade na ma wo mo adwena yo makesene ne oboafo ene ya wada misrew atwiri wonti ema yempaba na yensenkyere ne wo yensenkyere ne agya wa ye bi den to betumi ayama ye wa Jesus Christ demo ye ka say tiano ne bie ne bie ya so ma yenka hintasem na ema obi nsoso enidaso wa Jesus demo na me bompai esro se ma mogya kronkron no a etidibon ye ni bia ho ma ne be ye kronkron wanim no ma mogya ne nte ye ho abra ye kan kronkron ensebui your holy word, oh God. It is not a joke. It is a serious commitment. Esra say mamuja no ente ho. Said ye be ya say ye kasa impona to trobento ba. Ye nyira bada. Di mom ye betumi akọ heaven ne bi. Eda wa say ona wo tu kwaye ihu bi ehye won so. I pray that you cast away all fears. Ma ihu biara infri okre bia wotike mu ote basim ote taxim ote articulate mu a omoko baby akoye adwuma wonim de wonanim. The person is so scared ihu bia bono Awurade daye bia oso yenti amoye so scared. We pray, oh God, let your hand of deliverance moje mra ma die ntimi nkosan de nya dance ende Jesus nti amen and amen and amen. Very good morning, Machio Bebreo, baby, I will be an baby, I will share and be an chia monina. Say, what comment to be a ubet me a send or question be a ubet me a send at the Amaya and Yanzo so a Brian no swimming na ye drink what dear home and Ruby your point was who to suffering Crawford na and so say. My warefo ne na say that bio etindra me head tie message ne ye pa tie kusi ye no da be me kan say wonware yo wa ware yo wo yesujani yo come nyame ya adoma dress na brebi eto brebi kura wonware wa dress na ne titum pampen ne bra wo ba ye misa so ukunu wai no kura de tabu ye misa tina. Yes, Daddy. Good morning. Good morning, Daddy. Pacho hoye. Pacho me hoye na unsuwe. Yesu adaroma. Ejuma mu koso. Me pacho ai. Na doctor want to say. Me pacho wono so no hoye. Joyce. Me no one some papa. Nya said no. Oh, everything. For some for free me so at. Joyce, good morning. Mommy, baby, I am fine. I'm a friend of someone here. I'm my nana. Hey, easy. Andrew, I had day. Being with my Andrews, I deny a day. Or no one frame you. Andrew frame. Andrew, what? I'm making a case out of no case. Lawyer, I don't see how I can say. Oh, anybody want to have you know? Lawyer, we have you know. Okay.
But I'm making a case you. Allegations. Aye. Yes. Important. Oh my God. Okay. Trinity for us Bechiamo. Say the na ochi mo mujumo. Monemosofo. Say the Edamoso. Right. Hey, so mama where you? Yeah. Okay. All right. And obey your corner say. Counselor. That didn't show me that. Yeah. And okay, so what am I going say? Hey, and then the one that must. You buy you shine that Nancy crowd. Be our general. I mean, myself. Me, who fee cry. Now, meaning I'm a joy to honor. Daddy, sorry. I mean, sorry. Be sorry, I'll go here. Me that's And I say, Papa, what does ya? I didn't some a pray and never. Mati, I said, I in your media. I said, I in your media. And I can't say, and they be shit. Ye mabruna o mo sisuno. No mo boy echi say ye buy ye nka bibia mfa o mo ho mo a omundeti. Omunya bi. Ebi mai. Obi a wonya bi. Omo no. Obi onso wo hunu bi nso ntimi nka. Bon say Thursday no e kan say obi ono ma hunu bi no obi say are you been reading your Bible? Are you been praying? Ope oba no. No ye be man na wo hu oba ope na ontimi mie na no nka no. Okay. Omo na omo tai yes I man de ye ntai nkoye say who read the Bible and I say won't read it. Me man. Nti ene omo no na ye ka bibi afa wo. Just I don't ya na ye cowardness and I say ye den ya. E bi ferry. E bi ye ferry. Na obi nso wo ha obi na no kra ni nipa kasa na ye ne den. Nti wa hia nipa e wo se otime ne kasa. Nti ontumi nti obeye na damfofa mepe wa asem wote he wadidi. Time when say obi say wadidi kro obi say wadidi. Ufi ejuma bae wadware why say instead so go straight to the point no. Onko nti saafo no. Na wo se wo yi ferry na ehu ni free ho. Wo hu bibi na wo pa ye board akọ forward. Okay. Men jina ho musa wadidi ufi ejuma bae wadidi. O say na bia me show say me care. What about? Daddy what frame at 10 p.m. Who busa me say medidi. 10 p.m. 10 p.m. there's a medidi e dada. They will come asempa. Just will be from 10 p.m. No one be so where did I was saying to me busa say how was your day? Oh, okay. How was your day? Because we kwa juma na waba. Nti o say e ho nkomo bi sa na nko ni wudi. Ba obi be busa where did he? O ma me wo ho. Mo kraman no o fia na no eno mu de ememu. Nti so hu bibi na wani je ho a ye bold na ko forward. Nti na better na hu wo ba na wani je ho a wankasa no wanya se wo hu se wani je ho. Atenka ben feeling ben ya onkonkono ekasa na ya no wani popo. Ana ya na ama wanu sheki on say you so do so no anofa he was na ya popo papa me da say obi o ho hu no na wani je no ho a wakoma kra wuti say onya heartbeat obi o ho hu na wani je no ho a obi nso o ho na the moment o be chia wo na no bibi attach say oba we die obi wo ho nso a onam ho na utimi ka say we nka menya na nka mepe. Okay. Ena esono obi a hu na wo popo ase wa bre wo ho ase a enu nyina ka ho. Nti obi a ne de ye no. Obi hu a ontumi nka, obi hu obetumi aka, obi hu obehwe osa, obebu san sempa che obi bi. O se o me pa adamfo. Nti sa adamfo fa na ne be lead you to baby. Se wa hu nti se utimi fa ni pa na adamfo a den mo ya namfo a mo kọ na mu no. Utimi ka bibi kire no. Se manage wo ho. Me pese ye study ye ho na ye hwe se dabi. Ye betimi ato aso abobra na se bibi papa bibi na man bi obi atwere bibi nti ma memfa misa o say we share sometimes when you are straight to the point the ladies also say you are too raw and straightforward, so mommy advise the ladies or say to maba one for enti say ma ukono too straight so almost say we are too raw do and also swear papa eso se ne abema bia tie enye bema bia na ko straight obema bi wo ho a one wo be ya adamfo okay nti adamfo fa no mu no obeje wo number
nti obefrefre oni ade nti ofrefre wo na no da ko be invite to say program ya ye be obeka say ye nko bi okay nti ebia eho no ana mo apon no kra na obetimi abie na no aka bibi akyerɛw okay so obi won so ne wa fa adamfo da ko say yenko mo nko hwa ade nti ba bia aka mo mienu pe no eho na obetimi aka bibi akyerɛw obi wo ho a ohia wo a obeka pain obi sa na ote obeka no pain ekwe ya manage ho obi beka obi nso ntimi nka one obesre da bia no one osre bibia fa ho bia no ne fa no ho saafo no wo Facebook abanfo otwere ne bi mo so osre wa obi ha otwere ya ne bi mo so atwere bi osre one obesre a obi beji wo number obi befa wadamfo obi wo ho a wo se o mepe wasem wo te he wo ye dwuma wo he na wo mu bi kra no wo ka se menya dwuma o number no kro nji biem bebre mema bebre wo ka se menya dwuma the number no o musa nti asa ayonkofa no ewo ho one wo besresre a then one day no aka atwere obi so ntumi nka omo ntumi nka na ye den no se obedi wachi a na da ko hu se be ma bi so di wachi a na ote be bi ti jealous because ntumi nka so na ni chiri ho ewo ni trim eso ho da ye nyina so ba we die e bi o picture correct to be share the Bible yes o update pe na wa fa pic screenshot picture no na wo no ho da bia no first kura na Facebook ni WhatsApp woman so no so na ye ne day first no se na ye konsra nti so oni ba bia wo a obeba obeti kanete tititi obeti do bi bo hwema nti wudnim ne hwema a che se sa ba ma na no ne na mo gate echi ati sa hwema I mean pa no sa hwema no me pa so ai na ye adwuma ma first na ye adwuma me afo bi adamfo wo bi nti sa nipa no ayese wo ba nipa no ho na nso wonti na o ba fie ho so wo ho nti na no wo ho pictures in the Bible ye wo mampone ade na obi wo ho a akwanya obetimi akogya akwan akosi wo gate amampone nkrofo gya akwan ekofo kwan nyame no gya akwan na wo so akogya no kwan je say wan hwe ase mu wie da ontumi bi ebi ye o me de bi nyame wotimi gya kwan na saade esa wo so okay mama so nkogya kwan na so akogya kwan sa na obi so akogya kwan enti akwanya no so ka akwanya na enti ebi wo ho a ewo mu a wo be hwe sene ote no na wo so wa accept ne sa te sa say obi wo ho a obi mama nka nsem bi ye wo police depot na nso ho ye den na ye ba lajo na be se nso okay na police ni baby ta sa na me kwa abusko da bia no okosa nsuo otimi twi nsuo ma me maame saa ba me wonti banka hwe ankyere me da otimi twi nsuo obu bucket me no nekitekita ni se na won ka se no enu bi na Moses ye ya ma wonya ayere no ba me wonti bi Moses twi nsuo last year kwa Amsterdam Moses twi nsuo uko chia no hin me kwa Amsterdam me ye me shopping ana obi so me mu na che se ye sa nipa na wabo mu ka ode bi osomoye ono aso kanibi no osomoye afaso amaso so wenti sa na bi de eti wanti mi aka hwe anhwere me enso sa na oni tiri mu se wonya awope okay nti sa na de ne eti akire ne de na hu ye se okay ono aka akire kra se manante hu abre okay so wenti obi be di wachi a no ontumi nka obi antumi mi na nya obi a na betimi abi na no aka akire okay enti wono se no e bia nanka mehwe na adwuma a oye yeso okay se wo hu enti ebinum wo ho a ye hwe adwuma a oye service obi som enti osom no mo no na se bia nko de nya chance enti me ma ni pii no omo ntumi mbia o ma no nkasa na mano sunti obi ebisa se asema no so muntimi propose ana se me hu se wa hu se yaw pew wa hunu science ni nyina ba yaw se cement o se block bi damano ma yedin enso so enti mano so muntimi nka before oba wo betimi akana na woni nipa na nante ache ehu se ne awote nyesa wo chena na wudin da abonten se wo baba be se ne pe but se wutimi hu se nipa we ne level of faith se na tie mene ebia mene ne tie asori minim no su se ne obetimi ekipu na no wa nyesa na wo koka wo chena wudin be da abonten se wo se me mape nti e ma ne ntimi nka ombeka to so ban kra we jime do se yen na me ka no we dramanfo do sisi ana yemfa ne said di mehia woni ku woni ire na me beka se mepe beka se wo pe me sen e de nso chese wo betia me so wo hu enso bia na me do wampa nti me momu de wo hu obi na wo pe na
oba obema catch nipa no kan o kan e bi wa wono so ntimi nkasa obi atwere se senior ekuasewa you do all nyamdam kan you was senior ekuasewa you do all eno so be kan what say wa kan ho asa ba ku na wo se wo ma me mo no now obi be say okay, all right. The Nipana Canada, be maso. Was say you treated this topic, for 1 month. You treating 1 month. You treating 1 month. Most because most is a swing shoe pan san will be nyairu. Or someone ye or some my yere. Say Jacob was so someone ye was some ye bad days and what the benyayere. Right, so say. Say be man hu wo ba na so wo pa wonya kokodro no one can now. So how do we present it? If you coach us a little bit, how do we, the men, the boys, the old men, how do we say it? Mati daddy, what share will be when it's no ho. Enye first day na say first week or first month na was so pray wo ho e to da o mu rush nti o rush sa nipa na obefo say na wo se e fa adamfo na obese mepe o de ene nipa ne nante hwe no no so nhwe gine number ene ne nkasa obi wo ho a obefre na adwokra o mfi obi won so obefi nti sankrofo ni nyina no wo de hwe ade sa nipa we ya anadwo ye ade bia ne fon aye busy de adwuma na oye wo so ne ade sa ne mani nyina wo so otimi ehwe then e wo mo an we inviting out ekuya mpesa me no kwotena mo ana mpesa me no hia wo baby emfa ne nkwohya wo dem because me omo frefre nkofo say bra me fie ne de bani nje ho hia no wo baby open space ma bo nkomo bonu ma no obusa no who date ana obeka say e bia me date ana say me ni obi right say okay ene nka me pese ye hwe me no mienu me hwa ye betimi atena de bi nti ye study ye ho na ye it ne kanu must be say ye betimi atena de bi ye hwa na say wo mo so bi kawa ye pe untu me almost na make us almost an romantic because we go straight say me pe unti wo hu na ye na wo hu say me sister the actions ya be ye nyina Debbie sister enu de atwam sa na atwam it is the actions ya me ye nyina tu me come no e bia makwa church program bi ana ma makotena ba bi no aka no no so de akoma pasom obi obeka kire obi obeka kire say me obi on so obeka so de ma memre na me mbo ho mpae ne nhwa ade enti se nipa na accept we afi ansa na se mo bo ho mpae na mo didi mo ho nkomo se wa hu mo didi mo ho nkomo mo di nkomo na den ewo mu a wo so utimi ka kire wo maame ana wo papa say me ni oba bi bo nkomo se wa hu ba empempi no omo bon komo no ye mo bia mane na ehye wo mo nko ahu omo be nante obi wo ho one obi date ya 8 months omo ko ye na ne papa ba ne girl hey na ne papa ba papa ne se wonti be nware gay papa ne ntimi nka sem na after a week na o kan say ne ba ne girl nti no mo say nyame amamu a tobo na je say papa no okotwa outside wan fana ma kire fie nyame amemu na se bibi boni bi si ya danka esi na ebede no se na bibi boni esi na bibi sani omo chani de bibi boni bi esi no mo nyo hwe o man fefe o omo ye Christians nti Christian dating sa Christian dating ye na ye mfia no there be forehead ana se pek forehead or Yamfiano. Can you maybe so we Yamfiano. Yanso yansa. Oh, to me sonensa. Some obeko work. Yentiti ensem. There be so ko titi ensem because obi word ensem near wo ho. Yentiti ensem o Christian days. A Christopher me no date here. Never be wo ho. Owusu-Ansah ni asomeba. Yentiti ensem. Me pa show there be. Sir. Ye hage. Oh, to me hage no. Anya deep hug no ene de ahin eno ne say me hug you be 2 minutes na me de me ho me body ni nyina ataro so eno ye deep ena de eno am ye wi bi no eno de che say anya deep hug eno de me hug you say keke na se no kra me ho se wo de won so fuko ekunsu na se
adwemboni bi anta ya chi da mi bisa just some pese me hunu ensunsu no so nyina bi ejirejira okay enti hag na hag me no hwenim Debbie. Okay. It is lawyers so hag me no so hwenim Debbie. Eno nye deep. Eno ye Pentecostal hag. Pentecostal hag na Pentecost. We find sa. Enye praise before there. Right, so abusiafo be very sure say more Facebook there more twere niam we be say Rev, I lost the man I love because he never proposed to me. He never. Yakoba nyinada. What the coffee? Also what the coffee? I don't know ono so anka. I was okay. That the year koye be wa hu. Utimi hia obi pa wakoma eda sa nipa no ho. Untine nka untumi ntina. Anytime be out person TBB from that person. It is such a person and sister we giant no maneko. Hey. Yes. Sir? And sister we giant no maneko. I was so burn no more. Until the more I will burn now more bon common. That we no ade no ho beba. That ko beka. That ko beka. Ye was for no muntimi me o man. Say at the end of the day omunya ire no worry. Omunya eya den ya bibi bem na omaba. See that ko eye den ya wo beka nti wo hia obi na wo do na enja no ma no nko se ne suban ya okay enja no ma ne nko okay wo enene nante one ne nante no one ne ko one ne ba eto da obi ne ko ba na nkrofo ka ne ne ire no ne obehu ana ade no akoye sa nkrofo beka movement ide se na mo ko ba ide o mbeka o hwe nim so obehu ana hwe abem so wo hu Ushia will be utono, who said Nipa we maintaining coming to maintenance. First me and I may home premium. Such a person also who's all done. So well, so be I order papa. No, sir, what I want to be I would be by you. Maybe I will be other. Also be I order. Sir, maybe I will be. Some could you also be in a oh my God, that thing is going so. We say I can't. We be in South Africa. I say I can't stop laughing. I can't stop. I didn't want to mean Jai said here, no, but you see, we are helping ourselves. We are helping ourselves. But minimum be so also when we be namte on timin kentino. Now our body feels we couldn't because. Then be on any koba be be man kachida. Bobo say na be me oba we be and it was killing the lady. Sawa ban when you dang. Sawa ban say omoda so ho e say omo sa na we say we go forward now can be betray no. So omoda so ho because we obi anante. Otwam wo ho kra ho say awese acho. What in nka na wakoma ato we yam. Won tin nka na wani mai san enjana mane nko ka bi betray no. So by upe champagne no mu jana manu ko wi so be ma na me do ne pa wa anka wo do no na wantumi anka antwe no o so ka wo ka no no ka se ompa eye wompe obi wo ka ya wo se erade me da wase ene obi ni obi a ne betimi aka obi wo ho a wone ne maame ne papa atena yanka hwe ankyere na na odi anyi sai bia wo du wo mpani fiesu no me ba ne wa me kire wo se wo ko school na wo hia obi na wo so pe wa frɛ me na bo mama ne wo ka na mo se sa ade so wo to mani pa ne hu sa o prepare ne man say den obi hia obi am obi aka bibi a kyerɛ no so wo hu onyi na wo sa wo mani hu se wo nyi wo du mpani fiesu wo be yɛ wo be sa ne mani nyina wo ka hye ne trim so obi ba wo nkyɛn so a hwɛ o ka se yenkɔhye ene ne nkwankɔhye baby montina open space and on I can be because on say table bia ya no begin say me pewa o say tena kokuam tena no December na yes it's tena open sexual temptations it's tena open space na dey abu baby bebre wo ho a yebetimi akotena okay more wo ho okay ubetimi invite me ekwa na mpese wo hia me wo achimota mo na maka cho se menya kwan na menya kwan it is say me frɛ se hia baby a wo ke se me be propose ana o de me dey so frɛ me na nyamedwuma mpa
No, so because on say I also your broaden thinking, because I say Ufre will be say oh shiam ha or Guinness senya ye kayano. That was an only panity. Me papa no. And me anytime be me bow and share me the BB bar and say also and say oh catch him say me shout me say BB and and sir and so young people me know how much share no per se. They say young people are some kwan ye kayo. You don't know when you need and I said lawyer age. Yes. They say and from my young for because you will go for minimum be a wabba kokra wo baby or so a young girl. And no that you ever come was some and also a young girl. You know. A toda it matters. Bessie, my catches a patch of loose. I didn't also deputy, men pay or bar, men and then Mississippi, and then could to medium pay on the show no more. That it may patch out to you. South on the mistress a year to or more for any penny, sister. Yea, no, yes, sister. It's I was set. What is 70? Also, probably already 30 years. Me no nyadre. Oh how? A bit baby on to us here. Oh how? What is 70? Probably 55 to 60. Nane nensana. Obi obest sumo. Satam no here obi obest sumo. Bema won't to mintsana. Yeah ma. Age be 8 mitana. Ba mo won't to mintsana. Won't to min soon near ma. Here obi obey Adrian. Ma here obi obey see. Kofa 30 years girl. Oh then obey ma. On sumo. Obeti wakoma. They be ana would that one. I would see jealous. Obe from where. Nti safo no de me stress me nya opportunity be me two amofo say age no yes e can hwe it can be Mr. Professor Dan, the last time you made us aware that you are not romantic, but I know you are please for the last time yes, total. Was we are romantic. Who's when you're romantic? And also, Castle wouldn't pass or you're romantic. Managers, are you romantic? Yes, Daddy. Okay, thank you. All right. Yapon. And Yapon. Now, so. Sunday, so will be Sunday and Monday, Valentine Day. What are the things that we should expect? We'll be touchy kakra on that day. Okay. Monday, nyamiya aduma. Set your ba here na yan can be about your sex life ne romance inti. Ye be boss wo ho. And ye be ka ho ase. Ye be ka. Because nkofo bebre o ma ware no. Omo obisi matana 30 years, 20 years, 25 years, 15 years. Enti nema bi e wo se koso wo fie no enkoso. Eno sa na enkoso no ama emema no du abonten a na omo ko hu sa nema no abonten a na omo ani e wa abonten ho. Enti ye beka enema bebre ho asem se na ebe ya omo aware ewu no ebe se ye nya ne biemu. Okay. Enti and a woman so mo ware ye nso e be ba no nso so. Omo so mo ware ye no nso omo so mo benya omo chefa. Okay. Ebe ye omo hia obi a omo be hu kwan omo be fa so ne nipa no atena. Because obi wa ha otimi nya bi ba wo hu kwan ofa so ne ne betena ne nipa no ko. Obi eno obi frame o si mema basis last year ne buy obi antena. Into one say on checking the subline. Okay. On checking the subline because I thought that na ye in character and I thought that respect. Kwala no man any mema ni nyina re obuo no I thought that obi wo ho hu de we ane ne be kasa no ano o si wo mbu me. Me ware we be ha adwe no agya wo hoko ene ade nti eye character and respect ye be ka no so ehu asem. Nti wo munyina amra obi abenya ne chefa. Okay. Obi abenya. It woni Valentine kura bra. We need eduka no abehia obi wo. Ne bia no abehia obi ho. Possible. Ebi mu nso ni bi. Emema ne ma ne nyina ebi mu ne bi nti. Omia omani no omia. Amanfo atwere nsem wo se me kasa me kenkaya ye tire nwie. Obi say entertainer, God bless you. Learning a lot from you. Obi nso say so far je enana and now what the 32 years in marriage. Officers will be at the 32 years in marriage. A what or ban to 32. We hear calculation. Tina counselor. Papa. We hear calculation. 32 years. Why are they? Ufi said how many times no mayo? Me ba so can you? The o mayo no. Can you? Can you say? The mentias. We are counselor. Senya niema. Wo 32 years. 2 years. They say every week. Roya ba kwa na chese wa ye bebre. Ananye ho na woka.
me cancer maybe so kusa when baby all the namno you are trying to okay all right so yeah the mumba pim ha na yeah de pim ha no o number no and I ready there some number there just no ya okofa fun ansa and me te so will be freya or say na okukun ho this week because of the bad marriage I didn't know. Daddy Osi wa worry 13 years na oni ni kunu nwe na wate se ni kunu ni obi akọwo enti asa baby oti no nkofo osre no nti opese okunu ho me no opese o meet me na me say my busy nti next week no say osre me say me man next week ya meti e already o say obi akunu ho e wo ka so a so opese o hu nti enra after me meeting me ko share no wow yeah because we got time man oh nyame nshira what na nyame nso fa me so ye nshira e ma se ne ho hwehwe kra no ne nsa san aka na o hwehwe bibi otimanim time na oyi ni kunu number ama me na me sinko du fi a me ni kun be kasa na o se da bi me opese me gi number no nti me friend ni kun oyi number na no hu se na ade bi a wo pe o hwehwe bibi a o de atom 1 year ni o ma send in the mail say are you ready on pick nti just say eno nyame ade nyame ye no hallelujah but I said last week you call aboso kan oba ni nyina bi wow street devotion oba street devotion enipa wa hawo ne nampa o papa nipa wa hawo it is yeah politics kasa no a waste yeah manfo wa hawo fie but that day ye da nyame asese ofika so a eba street devotion 5 days enti de nyame ye ma no na enye nwanwa ofika so okay yeah this here yeah apem ha for number no ma why me pa show mati 055 816 7943 but just I can be 055 816 7943 or try to touch another sensitive area. You better touch it, papa. China nyame de chaye ne. Or China the last day and Zana Valentine. You better touch it, papa. Very sensitive area. You can't touch it on radio, so but you better touch it. You better touch it. Over. And what did the because Ofidi. This was feeding me pa. So Kwasiada and a Joada Valentine talks to Kwasiada who between join over my father's house and the Joada Nyumre dear was quiet now the red account make up a red trouser. Red trouser. Na ma pe red is so I can it is a radia yebida radia yebida awana Valentine what you do me didn't know you got grow why a day papa no change you now only cuz I'm going to so can swat obi kinsio Moses kinsio nyaayire dia kinsio why arabusia for ya de musia no amanfo sresre faces no sresre obi so adwa e wo fie because ensem we say ya ka obi adwa o ye fidie nfio ko hwini yambe bu aten o de ote aware se bada obu afu a yambe bu aten ba wadwene bu fo enzina da nyame ka cha ma wani mute ya ma wani mute adi bi wono ma ya ti ne se ya no me meti radio na me drive na obi ka se me obi ka so wonim se ma yes ade no oka no preach you no ye joy host no oka na epim me say be pack car straight and I have to then psych myself nyame wo kwen ofa so sa eno ane nyame pese wo ye on pese wo be wu obonim on pese wo be kum wo be ba on pese wo be ba so be kum so just change your mind take a decision what am I a radical decision but you need to take it for betterment of your own life the year Kenya no we ye dania te say de nku kokun ho ya waja ikun na kokum ho ase ke be ko ye ne bi but I trust them the news thank you very much so for me das tina me das lawyer me das